Ndabasuje nk'ibisanzwe ni muri HM Fast Food, dukorera Nyamirambo mu Miduha Catering Delivery Fast Food. Uyu munsi tugiye gukora salade nziza isa neza iryoshye ku muntu wese ukunda salade no ku muntu utayikunda. Ndabizi neza ko iyi salade nuyikora gutya uko twatangiye dukora, ukareba video kayirangiza, uraza gukora salade ikakuryohera kandi ikakugwa neza. Salade tugiye gukora ni ya kokombore na karoti n'igitunguru n'urunyanya n'indimu turi buze kuyikoresha ndetse n'umuneke. Iyi salade iraza kugufasha ibintu bibiri. Iraza kugufasha kuba wagabanya ibiro, ize no kugufasha kuba wakongera ibiro. Igufasha kugabanya ibiro iyo uyikoze gutya ntushireho mayonnaise. Noneho iyo ushaka kwiyongera ibiro, ya mayonnaise urayibuka ukayishyiraho. Turaza kuyikora mu buryo bubiri. Turabanza tuyikore ku buryo bwo kugabanya ibiro, tuze no kuyikora ku nshuro ya kabiri twongera ibiro. Kurikira video yose nawe urebe uburyo wakitegurira salade mu minota mike cyane mu rugo, abawe bakishima bakaryoherwa bakagubwa neza. Dukurikire video turebe.